We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kasih tahu tutorial cara bikin jos mesin standar, tapi tarikannya lumayan lah, udah kayak Verses. Simple caranya, jangan lupa like and subscribe. Ikutin terus. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Quieres un besito o un aquí, una explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere. Ini masih full standar, puli belakang sampai puli depan masih full standar, cuma ada tambahan sedikit aja, saya kasih tahu. Kuncinya sangat terbatas. Nggak ada 17 ya. Sudah, kita pakai yang ini aja. Nggak ada tracker, jadi diganjel aja, nggak apa-apa kok, aman. Dibukanya pelan-pelan aja. Masih standar semuanya. Ya. Kipas juga masih standar. Ini belum lama sih beli. Ya sebulan lah, masih bagus, nggak perlu diganti. Ini juga, ini kalau udah kendor kayak gini sebenarnya harus diganti, cuma karena bengkel pada tutup ya kan, lockdown ya, jadi kita pakai yang ada. Diganjel bisa sih, diganjel di sininya nih pakai kertas. Untuk roller pakai standar. Juga masih standar, jadi caranya simple. Ini masih full standar semua, kita pasang lagi. Kalau perlu dibersihkan dulu, ditaruhin gemuk lagi di sininya. Nah, ini yang bisa membuat motor lumayan enak tarikannya ya. Ringnya pakai 2. Ring yang di sini pakai 2, ditambahin 1, biasanya kan 1, taruhin 2. Ini kalau perlu dibersihkan ya. Saya cuma ngasih tahu nih kalau perlu dibersihkan. Cuma karena nggak sempet ya kan.
jadi kita pakai aja. Kalau belum pas jangan dipaksain. Pakai kunci biar gampang. Kita coba. Jadi ini guys, kalau emang udah bisa ya, penbelnya ini naik sampai atas, kayak gini, baru ya ditambah lagi dikasih pelor guys di dalamnya, di perspetti. Kelihatan nggak? Tuh ada pelor dalam perspetti. Ya. Sebenarnya simple. Kita pasang dulu bak spitinya. And tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito o un aquí, una explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la disco está llena y llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que Ya, dicoba dinyalakan. Ya, sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dengan cara ini kalian bisa kebut-kebutan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.